Hi. Hello, good afternoon. Anya, do you hear us? Participants should be in the lobby. I just saved the option. Hello, Nina, do you hear us? Because Lars and Nina said that they are in the lobby, Oh, but I don't see them in the lobby. no, Nina was here. And Anya is, I guess, one of the participants, isn't it? Yeah, that's why I wanted to ask. Maybe she joined just a bit before I changed I the think options. it was me because I opened it and then Okay. I checked. But maybe she can rejoin later at 2 again. If she can, yes, that would be helpful. Yes. Then we can do the final preparations and the checkings. Yeah. But I don't think she's there. So I have But I don't stopped see the them in the I don't see them in the lobby. No, they are not in the lobby. Should we share again the link? Yeah, maybe. They need to register though. The registration link. I'm going to find it now. The lobby, one is waiting. It's strange. I'm going to send by email. Nina. And who is sharing the PPTs? I don't know. I was hoping that they could just share it because I mean, I only have one short part that I should present, but yeah, it's. Oh, now I see her online. I think Nina was registered, so she should have the link on her email. Shall I call Lars again, maybe? Yeah, they would be good. Anya, do you hear me? Hello? Hello, Nina, do you hear me? No?
Valbona. Yes. I have Lars on the phone, but he doesn't. He's a little bit confused now on which link. The first link is the registration link that I shared. They have to be registered in order to access, but then there's another option here that I get share invite, and I just send the second one. Okay, so then they can join via the second one. To try. So they have 5 more minutes, and then we'll open, and hopefully from there they will be able. Option. You just share the link with you, so hopefully, did you get that one? But I can't hear Nina, and she hears us, but we cannot hear her. Hello, Anya, do you hear us? Yes, I'm in. Hello, good to know you can hear us. Thank you. You too. We're just finalizing a few last arrangements with Nina and Lars. So you might hear a bit of last preparation. You can decide to stay or wait 5 minutes. Do you hear us, Lars? Hello, Lars, do you hear us? You need to open your mic. Hello, Valbona. Hello, nice. Nina on the line. So, I think we just need. We circulated the Teams link that was in the meeting invite, Valbona, and that seems to take people somewhere else. Oh, sorry to hear that. Give me a second, though. But the ones who registered, and we have 43, they should have received a Teams personalized link to join in their inbox. Yeah, I know that Nina did not. Oh. So. And I see Nina is registered, so maybe ended up on spam. Yeah. Maybe. There's still 2 minutes to go, so plenty of time. I will just be a second and be right back.
Så er klokken blevet 2, og det er tid til, at vi kan byde velkommen til denne informationsworkshop, som handler om EU-formandskurserne i Danmark. Vi er ikke helt 41 endnu, men det er i hvert fald, hvor mange der har meldt sig til vores informationsworkshop, ud af de små 190 tilmeldinger, som vi har i Danmark. Vi prøver lige at sende linket ud. Jeg kan se, at der er flere, der logger på nu, så det kan være et spørgsmål om, at de, sådan er det i den digitale moderne tid, kommer ud af et møde og skynder sig videre i det næste. Så hvis vi lige giver et enkelt minut eller 2, så kommer de sikkert på flere af dem. Men jeg kan jo så allerede nu se pludselig ansigter fra nogen, som jeg indtil videre har haft glæden af at kunne sende mails til. Og selvfølgelig flere, som jeg også glæder mig til at se mere end 2 dimensioner af på et eller andet tidspunkt i en nær fremtid rundt omkring i Danmark. Med os i dag kan ikke gå ind i registrering, og så ingenting. Ja, der er flere, der har lidt den samme problem. Jeg skal lige prøve at sende en mail til en deltager her. Så kan jeg måske lige tage over, Lars, mens du forklarer de sidste tekniske detaljer. Velkommen alle danske deltagere på det her EU-Promens kursus, som vi glæder os rigtig meget til. Vi er så heldige, at vi skal jo være 3 forskellige steder i det dejlige Danmark, og i nogle af de dejlige måneder i Danmark, hvor det både er i maj og juni måned. Så vi håber på godt vejr, og vi får lov til at se store dele af Danmark. Jeg hedder Nina Sønderberg, den anden del af Nordic Wellbeing Academy, og jeg kommer til at være jeres underviser på alle kurserne sammen med Lars. Og vi kommer til at præsentere os selv lidt senere, men jeg kan ganske kort sige om mig selv, at jeg er psykoterapeut, men har arbejdet rigtig mange år som skolelærer, så jeg har arbejdet rigtig meget med tværfaglighed i forhold til mental sundhed, fordi jeg har været AKT-lærer og lavet forskellige tværfaglige indsatser, både i forbindelse med nogle af de indsatser, som der blev lavet i regionalt regi, men også kommunalt regi. Så jeg glæder mig også til at kunne hive lidt fat i noget af min erfaring fra dengang, og høre jeres perspektiver på det. Og det ser ud som om vi er 20 nu. Så jeg tænker, Lars, har du mere, du skal sige, eller skal vi lade det internationale kontor? Jeg har sendt de mails, jeg lige udebart. Jeg har sendt de mails i min og du skrætter faktisk lidt, Lars. Din mikrofon skrætter lidt, Lars. Er en eller anden årsag i mine ører? Ja, det håber jeg ikke, den gør for alle. Vi sørger for at fordele linket rundt til alle, så alle kan komme på, men lige nu er det vores opgave at give ordet til Janine Dessau fra GFA Consulting Group og Trembos Instituttet og Mental Health Europe, altså vores projektejer for EU-Promens, som vil give en lille introduktion om noget af det mere bredere til, hvorfor EU-Promens overhovedet er, hvorfor I er til en vis grad, hvorfor vi kommer ikke helt til skabelsesberetning i dag, men i hvert fald så kommer vi til at snakke om, hvorfor vi egentlig i hvert fald er i færd med de her EU-Promens kurser i Danmark. Så nu går vi så over til engelsk. I've just introduced you, Janine, and of course, I didn't actually read the Danish on this particular slide, but as you are Dutch, I guess that would not be a problem. But still, this is, of course, the European Program for Exchange and Networking and Skills Capacity Building for mental health, and the National Information Workshop around that. And of course, as mentioned before,
Lars? Rødlyn også for I jer can't hear andre. you anymore. For some reason, I got Oh. cancelled. Now it's okay. Yeah. I'm back. I hope I'm back. Well, I hope that you heard some of it. But anyway, the next slide is in English, as far as I remember, for sure. And of course, it's my pleasure to also allow Janine to present this today. Thank you, Lars, and also, well, very nice to online meet you. As Lars already introduced, my name is Janine de Zeeuw. I work for the EU PROMENS project as deputy project manager, simply meaning that I try to oversee the coordination of the implementation of the EU PROMENS training and also the exchange program in the Northern European region. I'm indeed based in the Netherlands, in Groningen, and the slides that I have prepared for today will give you a short introduction on the EU PROMENS project and will be in English. But please, if there is any questions or clarifications needed, and if you want to ask them in Danish, please feel free, because I'm sure that Lars and Nina can support me with that. So during this 2-hour meeting, we have prepared the following points that we would like to discuss upon with you. An introduction on the EU PROMENS project and also the training program context, the key results of the needs assessments and the basis of the EU PROMENS training, and then also, the alignment of the training contact with national needs, and of course the engagement and also the next steps. I hope the slide is moving with you as well, because I see them moving on my screen, but I never know. Okay, perfect. Okay. So really, just in a nutshell, the background. So the EU PROMENS project is funded by the European Commission through the EU for Health initiative. And EU for Health represents an unprecedented level of financial commitments at EU level to improve, but also to foster health in Europe. And this EU for Health program is implemented since 2021 and will be done till the end of next year. And if you're interested, please scan the QR code where you will be able to find more information on this EU for Health initiative. So if we then go to the European Commission's comprehensive approach to mental health, they really initiated this holistic approach to mental health based on 3 guiding principles that they have agreed upon. And according to these guiding principles, the core is adequate and effective prevention of mental health, but also that people with mental health problems need to have access to high quality and also affordable mental health care and treatment. And also another principle is the reintegration into society during the recovery. And this comprehensive approach really addresses key policy sectors beyond the public health sector, aims to put tools in place to drive change, and also aims to support the different member states in the efforts to achieve the WHO targets and also the Sustainable Development Goals. So in a nutshell, some background, basic information. And EU PROMENS implements one of the 20 Commission's flagships under this comprehensive approach. And once again, if you are interested, please scan the QR code to find out more about these different flagship initiatives. So a little bit about the EU PROMENS consortium. If I understood well, Lars already introduced the different partners. So EU PROMENS is coordinated by GFA Consulting Group, and they are based in Hamburg.
Then also Trimbos Institute in the Netherlands is collaborating partner within this project, and the same is for Mental Health Europe. So what is EU Promen's goal? So the European Programme for Mental Health Exchange, Network and Skills is a capacity building project and aims to strengthen the capacities of mental health professionals in the EU member states, but also in Norway, Iceland, and the Ukraine. And it not only focuses on mental health professionals, but really goes beyond the healthcare sector and also targets professionals working in the justice sector, professionals working in the educational sector, and also professionals in the social sector. I was thinking which sector I forgot. So it is really focusing on this intersectoral capacity building. So we started in January 2024 with the project, and by the end of this year, we will finalize with all the activities within this project. So the main objectives of EU Promens are to build the competencies of the various mental health professionals across Europe, to promote prevention and lifelong mental well-being, to encourage collaboration across the different sectors working within the field of mental health, and also to equip the various professionals to support vulnerable groups. So within the project, we actually have three main activities. And in the first green bubble, you see the activity about the training. And this is, of course, what we are discussing upon during this workshop. This is really the multidisciplinary training program, which is a core activity within EU Promens. We're organizing core training and an advanced training. And in each member state, including Norway, Iceland, and the Ukraine, in the national language. Next to the training program, we also organize exchange programs. This is a different activity, and this is really an international activity. So, for example, currently in Finland, we're organizing an exchange, and we have various professionals from all over Europe that are currently in Helsinki and in Tampere, visiting different kinds of mental health care services for learning from each other, from observing of activities in other countries. And next to these kind of activities, we also are developing a toolkit, which is a European blueprint for multidisciplinary mental health capacity building with practical evidence-based recommendations as the core of the toolkit. Currently, the toolkit is being developed in English, but it will also be translated into the official languages. So within EU Promens, we started our collaboration with the so-called different EU Promens hubs. You'll see them listed here on the slide. And with these hubs, we are organizing the exchange visits. And also together with the hubs, we have started to pilot test this multidisciplinary trainings. And as you can see, the hubs are really spread throughout Europe. And as I mentioned, we currently have an exchange in Finland. And in here you see Valo Valmenus presented in the list. And for example, in the Netherlands, we have collaborated with Foundation Reinier van Arkel, but of course also with Trimbos to organize the exchange in the Netherlands and also the training.
So that was all that I wanted to share with you about the EU Promens project, and also a little bit on the activities that we are organizing. And yeah, please, if you want to find out more, have a look at the website of EU Promens, but also you can use the QR codes that is included in the presentation. Yeah. If there's anyone that would want to ask a question for Janine based on what she's just presented, now would be, of course, be a really good time before we move on in Danish for a while at least. But give me just a couple of seconds, and if you want to raise your hand, we can figure out to get you to ask a question for Janine. Yes, begin, please. Go ahead. Yeah, what about Denmark? Where are we? Ain't we in the project? Well, I guess I could answer that question, that there's a difference between both the training program and the program partners for the exchange program. And so in this case, Denmark is not an exchange program partner, but only a training program. And of course, you shouldn't use the word only, but in this case, of course, that's why we are not on the other map. Okay. And by staying in that analogy, of course, these training programs is, of course, what then puts us on the map as well very soon. Definitely, and thank you for your question. And maybe I haven't explained it so well, but indeed, what the exchange is really organized via the hubs and also the pilot trainings that we did organize the end of last year. And currently, as in Denmark, where we are found a collaborating partner, we are implementing the trainings in the other countries as well. So in each country, we implement the training with a local partner, because we have developed the training based on, well, it will be explained in a second, based on really this EU approach. But of course, it's really needed to contextualize the training to the local context, which is different in each country. Yeah, we have that in each country. So that's currently going on. But indeed, if you have a look at our website, you'll see for each country also whom is the organizing partner, if you're interested. If I think, Valbona, you're controlling the slides. So if you go back one slide. I'm controlling the slides, but I'll go here. This is the one. You are controlling. Okay, someone's controlling my slide. 2 secs. But as you can see, of course, this is the country of exchange program partners. There's actually quite a lot of other partners across Europe that are not on the map. And if you have a friend, a colleague in some other countries, there's quite a lot of different countries that are still open and where there's a possibility for them to register. So if you know someone that you would like to include, I think if memory serves me correctly, you have about 10 countries still with some openings, not a lot, but some. And for some reason, primarily the larger countries at this point. So, but then we can move ahead once and then move into Danish. Yes. Nordic Wellbeing Academy, det er så
os, der står for den danske del af det her møde, eller rettere de her kurser. Og Nordic Wellbeing Academies er så en NGO, teknisk set en sygdomsbekæmpende forening, som arbejder med forskellige typer EU-projekter, og herunder også selvfølgelig mental sundhed som en af de centrale ting. Nordic Wellbeing Academy arbejder på et struktureret niveau og systemisk niveau, sådan noget som trivselsøkonomi, som nogle af jer måske har hørt om. Og som I hørte flere af jer fra starten af, så er Nina Sønderberg så psykoterapeut, så selvfølgelig også den individuelle tilgang er noget, vi kombinerer. Midt imellem, måske, så er noget som det her, hvor vi arbejder med træning og individuelle kompetencer, også noget af det, vi laver. Men hvis man har lyst, så kan man selvfølgelig finde et indtryk af mange forskellige andre typer projekter, som vi arbejder med på vores hjemmeside. Der er faktisk, det vil ikke være helt forkert at sige, der er både fugl og fisk. Der er i hvert fald fisk som en anden ting. Men klimaforandring er også noget, der fylder meget for den mentale trussel. Men hvis vi så går videre til næste slide, så kan jeg i hvert fald kort introducere mig selv. Også Lars Møller. Personligt også en tværfaglig person i den forstand, at jeg, nu står der naturvidenskab, men kombinerer noget så eksotisk som astronomi og retorik, og har brugt den kombination til selvfølgelig i mange år at arbejde med infektionssygdomme, egenomsorg, og derved også sådan noget som f.eks. sundhedskompetencer og andre ting. Og så i Nordic Wellbeing Academy har jeg så co-founder sammen med Nina Sønderberg, som vi så kan gå videre til nu, Nina, selvom du har introduceret noget omkring dig selv allerede. Ja, tak for det, Lars. Ja, men jeg tror også, jeg fik nævnt i starten, men alle var jo ikke kommet ind, fordi vi havde jo lige nogle tekniske problemer, som det jo desværre er nogle gange. Måske var det i virkeligheden bare, fordi det var en rigtig mandag. Nu er de mennesker inde, som skulle være inde, og det er dejligt. Jeg er, som det står på slidet, jo oprindeligt uddannet skolelærer, og så har jeg bevæget mig over til at blive voksenunderviser. Har jeg undervist i mentalisering til fagprofessionelle. Så har jeg også 2 terapeutiske efteruddannelser, eller uddannelser. En som familieterapeut og en som psykoterapeut. Så jeg arbejder sammen med Lars i Nordic Wellbeing Academy og har så også private klienter i min egen praksis. Ikke så mange, jeg har ikke så meget tid til det, fordi vi har en del projekter. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og undervise rundt omkring i landet, for det er jo noget, jeg også tidligere har brugt meget af min tid på. Så jeg synes, det er spændende at tale med folk, har en praksis, som jo har en forskel for rigtig mange mennesker. Vi har undervejs i det her forløb med at finde danske deltagere, der havde lyst til at være med, jo haft et samarbejde med Dansk Psykoterapeutforening i at de kunne skrive om kurset, og det har vi jo så også kunne se på deltagerlisten, at der er en del psykoterapeuter, som melder sig til. Fedt. Lidt senere i dag, så bliver der også en mulighed for lige ganske kort, at der er en, der ikke har muted sig, så måske lige personen måske lige gider mute sig. Det bliver lidt forstyrrende. Det er godt. Jeg kom fra at sige, jo, der bliver en mulighed for lidt senere, at I kort lige introducerer jer selv. Ja, next slide, please. Så når vi har kigget på uddannelsen, Janine sagde det ganske kort før, så har vi prøvet at kigge på nogle kernekompetencer, som der er brug for, når vi arbejder med styrkelse af mental sundhed. Altså her har vi kigget på, hvis vi skal være med til at lave en tidlig opsporing, en tidlig indsats, hvad er det så, der skal til? Og her har man så startet med at lave en research, altså en desk research, ved at kortlægge, hvad er det for nogle indsatser, der findes allerede inden for EU.
Så er der blevet, man er gået meget systematisk til værks. Man har gennemgået den litteratur, der er om området, og man har diskuteret i fokusgrupper omkring, hvad er det så, der skal til, og interviewet og undersøgt for at til sidst at komme frem til den her tværgående kompetenceramme, som I kommer til at være en del af. Det, som der er udgangspunktet, og det, som vi gerne skulle nå frem til, det er, at vi fremmer den mentale sundhed, og vi forebygger psykisk sygdom, og at vi giver den her tidlige og rettidige støtte, men også en bedre behandling og en bedre rehabilitering, fordi vi arbejder sammen mere tværgående og får kompetencer til det i forhold til den enkeltes forløb og rehabilitering. Next slide, please. Så hvad har vi kigget på i forhold til undskyld. Hvad har vi kigget på i forhold til hvad der er brug for? Vi har jo lavet kurserne sådan, eller kurserne er blevet lavet sådan, så faktisk at nogle af basis, den grundlæggende uddannelse, ikke nødvendigvis fordrer, at man har en uddannelse, der måske er inden for mental sundhed, men fordi vi arbejder med mennesker, så arbejder vi jo også med folks mentale sundhed. Så man har kigget på, hvad er de grundlæggende kompetencer, man skal have, når vi arbejder med mental sundhed. Og hvordan kan vi bedst støtte mental trivsel. Så har man også prøvet at bygge på, jamen, hvilke kompetencer kunne man så sige, når vi kigger på folk, der er decideret uddannet i det her, hvad er det så for nogle sektorer, som allerede arbejder med det, men som måske også kunne ud fra denne her uddannelse få bedre hjælp til at arbejde tværssektorielt. Hvordan kunne man kommunikere om sådan nogle ting? Hvordan kan man samarbejde bedre? Og til allersidst på den avancerede uddannelse, så har vi så kigget på, hvordan, hvis jeg så er en leder, altså det teamwork, hvor vi skal koordinere endnu mere, og det ligger altså i vores kerneydelse, hvordan kan vi koordinere det endnu bedre, og hvordan kan vi have nogle integrerede metoder, som hele teamet får gavn af. Så noget af det, som I også har stødt på, når I har meldt jer til uddannelserne, de af jer, der har det, det er jo, at I stødt på, at I også gerne vil være en del af at tale med jeres kolleger eller jeres organisation om, hvad det er, I har lært på denne her uddannelse. Så håbet er jo også fra EU-Promens side, at godt nok får man en gratis uddannelse, men man er også en del af et tværfagligt internationalt samarbejde, som har fået den samme grundlæggende viden omkring indsatser i tværfaglighed i forhold til mental sundhed. Så der er også en mulighed for at få selvfølgelig nogle internationale fælder, der arbejder med noget af det samme. Og det vil også noget af det, vi vil tale mere om, når vi underviser jer. Next slide, please. Ja, som jeg sagde før, og som I sikkert har læst på hjemmesiden, så er der jo en 2-dages basisuddannelse, hvor vi arbejder med nogle af de grundlæggende emner. Hvordan forstår vi overhovedet mental sundhed? Hvad er din forståelse af det ud fra dit faglige ståsted? Hvad er det for nogle kommunikationskompetencer, der kræves, når vi skal arbejde tværfagligt? Hvad er det for nogle henvisningsveje, der findes? Og de er jo meget landespecifikke, så det er jo klart, at vi kan jo ikke bruge det, som man gør i Tyskland eller i Spanien, men vi kan bruge noget af det, som vi allerede kender her fra Danmark. Hvad er det for nogle henvisningsveje, vi har? Og på den måde er vi jo, hvad kan man sige, lidt unikke, og det er alle lande jo i forhold til, hvilke henvisninger og tilbud, der findes. Men nogle gange ved vi jo ikke altid alle de tilbud, der findes, og nogle af dem er jo også midlertidige, men det er jo også der, hvor I kan komme ind med jeres faglighed og sige, jamen, jeg kender til det her tilbud, som faktisk netop nu har fået funding til at fortsætte flere år. Og det er faktisk noget af det, jeg har henvist nogle af mine enten borgere eller målgruppe til. Så nogle af de ting med at kunne tale om det på basisuddannelsen er også noget af det, jeg i hvert fald glæder mig rigtig meget til. Så har vi sådan en overbyggende uddannelse,
som så kun var en dag. Og her er der mere fokus på de systemiske perspektiver. Hvad er det, der skal til for at være en recover-orienteret organisation? Hvad er det for nogle teambaserede tilgange, vi skal bruge? Og hvordan træner vi det i praksis? Og hvordan kan jeg som teammedarbejder eller som leder, mellemleder, teamleder være opmærksom på personalets egen trivsel og på min egen trivsel ikke mindst, fordi vi vil rigtig gerne hjælpe andre mennesker, men det er også vigtigt, at vi har fokus på vores egen trivsel, når vi arbejder inden for det her felt. Next slide, please. Så vi har uddannelsen er bygget sådan sammen, at den er meget caseorienteret. Så det vil sige, at der er nogle cases, som er så blevet, hvad kan man sige, oversat til en dansk praksis. Cases, som kunne være personer, vi kunne møde i vores hverdag. Og der er mange forskellige cases. Og her vil vi skulle diskutere og arbejde med vores egen indstilling og mulige kompetencer i forhold til den enkelte case. Det vil også være sådan, at vi selvfølgelig arbejder sammen i mindre grupper omkring nogle af de her cases, så vi får de forskellige tværsektorielle tiltag eller refleksioner med ind i. Så når du er færdig med uddannelsen, så er vores håb, at du har udviklet nogle strategier, som du også kan anvende i din professionelle hverdag. Og her er der nogle meget specifikke værktøjer, som vi vil gennemgå meget mere i dybden, når vi møder jer face to face, hvilket vi glæder os til. Next slide, please. Nogle af de kompetencer og moduler, som der er, det er de blå, som I kan se. Det er fra basisuddannelsen, og de grønne, de er fra den avancerede, overbygning af den avancerede etdags uddannelsen. Og her er de faktisk begge to for basis, Nina. Er de begge to for basis? De er faktisk begge to for basis. Okay, ja, det er fordi tidligere har det været, at farverne ligesom viste, hvilke forskellige der er. Ja. Så noget af det, som Lars og jeg har kigget på, når vi har kigget på uddannelsesmaterialet, det er, at vi har ligesom valgt ud fra nogle af de her moduler, hvad synes vi er relevant for den målgruppe, som har fået pladser på uddannelsen. Og det har vi så valgt ud fra viden omkring, hvad det er for nogle fagligheder, I kommer med. Det er klart, at modulerne er jo ikke nødvendigvis nogen, hvor vi kan nå det hele. Men det, der vil ske undervejs, det er, at I vil få jeres egen undervisningsmateriale udleveret, altså et fysisk materiale udleveret, hvor alle modulerne er beskrevet, og opgaverne til også er beskrevet. Så I vil simpelthen få en undervisningsbog, I kan få med hjem. Og derudover vil alle de slides, som vi deler med jer undervejs i undervisningen, også blive tildelt jer i en Google folder. Og hvis man hellere vil have det sådan fysisk, så har vi også USB-sticks, nogle af de, hvis der er nogen, der stadig bruger dem, så er det muligt at få det hele på den, så man kan dele med sit team eller med sin organisation. Ja, så nogle af de her ting, som vi vil arbejde med, er jo først og fremmest både at få grundlæggende forståelse for mental sundhed herhjemme. Hvordan er det, vi forstår det mental sundhed, men også ud fra WHO's forståelse af mental sundhed. Så der vil vi gennemgå forskellige udgangspunkter for, hvordan man definerer mental sundhed. Og så vil vi tale om, hvordan kan det her tværsektorielle samarbejde, hvordan kan det gøres, og hvilke kompetencer er vigtige i forhold til det. Next slide, please. Så kommer den avancerede uddannelse. Den er også lidt grøn, men den er mere mørkegrøn. Her er der
meget fokus på, at kommunikationen er vigtig, men der er også fokus på, hvad er det nogle forskellige roller, som der er i teamet, hvad er det for nogle forskellige roller, der er i det tværsektorielle samarbejde. Og hvordan får vi lavet nogle fælles beslutninger, som i sidste ende kommer den enkelte borger eller målgruppe, eller det enkelte barn, eller den enkelte klient til gode. Hvordan får vi samarbejdet uden ikke at have den enkeltes perspektiv med, og deres forståelse af egne ressourcer og egen empowerment, og få det perspektiv med. Og her ud af er noget af det, som vi også diskuterer, det er at være opmærksom på, at vi ikke kommer til at være de kloge, selvom vi er de professionelle, så vi ikke er dem, der kommer til at være, hvad skal man sige, ikke særlig hensigtsmæssige i forhold til forståelse for den ramme, som det enkelte menneske kommer fra, og de enkelte vilkår, de vilkår, som det enkelte menneske står midt i. Så hvordan kan vi være hjælpsomme, og samtidig også sikre, at den enkelte har en følelse af, at de styrer deres eget liv, og de initiativer, de har lyst til og har overskud til, der skal ske. Så noget af det er meget af det, vi vil diskutere. Next slide, please. Så det, der gør denne her uddannelse helt særligt, det er, at der er fokus på en praktisk kompetenceudvikling. Der er nogle helt sådan praktiske kompetencer som aktiv lytning, deeskalering, risikovurdering og hvordan vi henviser og hvordan vi navigerer i systemet. Nogle gange har vi jo brug for at hjælpe den enkelte borger med at navigere ved at enten gå med eller henvise på en særlig måde. Og noget af det er også nogle af de cases, der tager stilling til. Noget af det, som der også er særligt, det er det tværsektorielle samarbejde. Hvordan er det, at vi undgår at arbejde i siloer, og hvordan har vi både en stor respekt for hinandens faggrænser, men også har en forståelse for, hvor er det faggrænserne kan gå ind over hinanden, og vi kan have et fælles om at hjælpe den enkelte. Så vi er bedre koordineret i forhold til de indsatser, vi hver især arbejder med. Og så er der selvfølgelig også hele det her, som jeg også var kort inde på før. Altså, det her, det handler også om at netværke og udveksle idéer, udveksle kontakter med kolleger fra forskellige områder. Måske har man lyst til at holde kontakten efter uddannelsen, fordi man faktisk arbejder inden for nogle af de samme ting, eller man er passioneret omkring nogle af de samme indsatsområder. Og det er noget af det, vi håber meget på også kan gøres i Danmark. At der er et fagligt netværk. Lars og jeg i hvert fald gør vores til at holde kontakten med jer, der har lyst til det, også efter en uddannelse, og kunne invitere til forskellige initiativer, som vi er en del af, når og hvis det giver mening for jer. Men mere om det, når vi mødes rundt omkring i landet. Next slide, please. Så når du går fra EU-Promens uddannelsen, så har du nogle konkrete kompetencer, som du kan gå ud og bruge næste dag. Det er noget af det, der har været allervigtigst for mig. Jeg kan huske både som lærer, men også da jeg arbejdede mere i kommunal regi som familieterapeut. Jamen, hvis jeg var på kursus og ikke kunne bruge det næste dag, så var det nærmest glemt erfaring. Så det er meget vigtigt for os, at I får nogle kompetencer, som vi kan gå ud og bruge præcis næste dag. Men også noget af det, som hvis man måske er ny indenfor, eller ikke har afprøvet så meget, hvordan den her tværfaglige støtte til mental sundhed, den foregår, hvordan er de forskellige roller, jamen så er det her en mulighed for at få afprøvet det. Og så er det selvfølgelig, som jeg sagde før, det her netværk, hvor vi har det samme udgangspunkt, at det skal være personcentreret, det skal være recovery-orienteret,
Vi fokuserede på, hvad kan vi gøre i vores egne organisationer, og hvad kan vi gøre i det danske samfund generelt set. Og så får I et deltagerbevis med EU-kommissionens logo. Det er da meget sejt, og det bliver udstedt af EU Promens og af os fra Nordic Wellbeing Academy. Så hvis man er sådan en, der godt kan lide at have sine beviser på væggen, så kan man jo hænge det på væggen, eller gøre med det, hvad man vil. Men I får altså et fysisk bevis på det her. Next slide, please. Og så er det over til dig, Lars. Ja, og faktisk inden vi går så langt, så har vi tænkt os at være lidt modige og bruge et lille øjeblik på først og fremmest på lige, bare hvis I er muligt, det er en svær øvelse, at sige hver især, hvis I vil åbne jeres mikrofon på skift, og sige, hvad I hedder, og hvad I laver, hvilken sektor I kommer fra. Fordi det er jo et spørgsmål om også at vise diversiteten i de forskellige tværfagligheder, for alle har jo som regel en faglighed. Det er jo ikke fordi, at I kommer som et blankt stykke papir overhovedet, men for at give en bredde af, hvem det egentlig er for nogle fagligheder, som vi allerede har her. Formentlig, det er et gæt, en del af jer, der vil have en psykoterapeutisk baggrund, for vi har en vis overvægt af det i det. Men det er som sandelig ikke den eneste. Så hvis nu, og det er jo en modig øvelse, nu prøver jeg at sige så navn for sådan noget. Jeg kan se, at Hanne, du er i hvert fald med din kameraapparat, hvis du også måske kunne logges til at tænde for din mikrofon, og sige, hvor arbejder du egentlig? Ganske kort i en sætning, og hvad er din baggrund? Den er oppe i top. Der er gerne et afslut. Ja. Der var den. Der er den. Jamen, jeg hedder Hanne Aamand, og jeg er bosiddende på Fyn. Jeg er social- og sundhedsassistent og psykoterapeut. Og jeg har i 12 år arbejdet på bosted med dobbeltdiagnoser. Fantastisk, Hanne. Tak. Et godt eksempel. Hvis jeg får lov til at gå videre til Anja. Det kunne være mig. Jeg tror, vi er 2 Anjaer, men lad os... Vi tager Anja Dahlgren først. Ja, det er fint. Jamen, jeg er her. Jeg er psykoterapeut og ansat på en efterskole nede ved Middelfart. Og så har jeg været privat praksis også. Og har været i folkeskolen i mange år som inklusionsvejleder tidligere. Fantastisk. Yes. Men så lad os gå videre til den anden Anja. Undskyld, Anja. Jeg ved, du er formentlig Anja den første i dit eget liv. Men... Det er jeg, ja. Jeg er oprindeligt uddannet biolog, og så har jeg læst psykologi efterfølgende og har en gestaltterapeutisk uddannelse og har arbejdet som privatpraktiserende siden langt ud over det rimelige. Og så arbejder jeg i deltid i Psykiatrifonden, hvor jeg arbejder med tidlig opsporing af børn og unge som pårørende til psykisk sygdom. Og arbejder også i TUBA, som jo er behandling af unge, der vokser op med forældre med alkoholmisbrug. Spændende. Birgitte Lisbøgt, hvis jeg kan logge dig til. Ja, jeg er der. Hvad hedder det? Jeg arbejder meget bredt egentlig. Jeg er NLP-psykoterapeut, jeg er familieopstiller med systemisk opstilling, og jeg arbejder i Dansk Center for Neurocoaching med træningsgrupper, hvor jeg tager mig af nogen, der netop har været igennem et forløb. Og så underviser jeg også NLP-psykoterapeuter i familieopstilling, men jeg har også, for at have nogle kollegaer, en masse med dobbeltdiagnoser, fordi jeg er vikar i et bosted, hvor jeg er meget, det skulle ligesom, jeg er nærmest fastansat. Og der er mange diagnoser, dem har jeg også arbejdet med tidligere. Og jeg er enormt ked af, at jeg ikke kan komme, eller der ikke er plads til mig. Og hvis jeg selv skal betale min overnatning, så gør jeg det. Så hvis der bliver en ekstra plads, så er jeg simpelthen på. Altså, jeg er så irriteret over det. Altså, så, vi arbejder stadig på en plads til dig, Birgitte. Det er godt, tak. Marianne Larmunk. Ja, hej. Ja.
Jeg er kandidat i pædagogik og psykologi og psykoterapeut, og har arbejdet med både ledelse og privat behandling i mange år. Og så er jeg ved at tanke om opstart igen i forhold til naturterapeut. Så det er der, hvor jeg er. Spændende. Marianne? Ja, det må vist være mig. Jamen, jeg er voksenunderviser og konsulent på CSV Vejle Specialundervisningscenter, og jeg har hold i naturterapi, blandt andet veteraner, stressramte og indvandrerkvinder hold og demens, sådan outdoor forløb med både natur og kultur. Ja, så jeg er kommunalt ansat. Ja, men det er der intet galt i den sammenhæng, så sandelig ikke. Det ville også være mærkeligt i Danmark. Jeanette Sander. Ja, Hej. kan I høre mig? Hej, jeg hedder Jeanette Sander, og jeg er selvstændig. Jeg er selvstændig psykoterapeut med egen klinik, og så er jeg også konsulent. Så jeg har både individuelle forløb, og jeg har arbejdet rigtig meget med stress de sidste 10-15 år. Og så har jeg arbejdet en del også med teams. Så det er ligesom det, jeg arbejder med. Ja. Jakob Vestergaard. Ja, en goddag. Jeg sidder i Aalborg og arbejder som erhvervspsykoterapeut med trivsel og stressforebyggelse. Jeg går også ud som organisationskonsulent, og jeg har en baggrund for HR. Og så er jeg selvstændig praksis herhjemme med egen terapi og parterapi. Spændende. Lone Mikkelsen. Nej. Jeg tror måske vi mistede Lone lige i det forkerte øjeblik. Lone Carmel. Ja, Lone Carmel. Jeg er i Roskilde, og jeg er selvstændig og arbejder rigtig meget ude i virksomheder med ledere og teamtrivsel derude. Og så har jeg min egen praksis her i Roskilde som familieterapeut. Også kandidat i pædagogisk psykologi og arbejder også med demensgrupper og alt mulige andre interessante ting. Ja. Man får hurtigt noget at lave, ja. Danielle? Ja, jeg hedder Danielle Nørlev, og jeg laver også flere ting, men jeg sidder blandt andet i en ungeindsats, IPS, Ungeløftet, flere unge skal med, som uddannelse erhverv- og karrierevejleder. Og så er jeg under uddannelse til psykoterapeut, systemisk narrativ tilgang, overordnet, og er næsten færdig, også inden for systemisk supervision. Og så er jeg specialiseret inden for terapeutisk yoga, inden for det, der hedder tøj, altså traumaorienteret yoga, og også det, der hedder medi-yoga, sådan begge to forskningsbaserede linjer. Jeg er selvstændig, hvorfra jeg tilbyder det her terapeutiske yoga, men også samtaler, dog som studerende psykoterapeut. Og så er jeg ved noget, der hedder Liv i Trivsel, hvor jeg afholder samtaler med børn, unge og familier, hvor man kan komme ind og få samtaler og støtte i en 6 måneders periode. Det er en NGO. Det er sådan overordnet det. Ja. NGO'er skal der så sandelig jo også være plads til, det synes jeg. Ja. Ikke overraskende. Christian? Ja, hej, jeg hedder Christian Morgen. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg har noget kamera på. Det kom også lige der. Nej, det var faktisk en anden Christian, men her har vi også denne Christian. Ja, vi har 2 Christianer med. Ja. Jamen altså, hvis vi nu tager Christian Boring først, så kan vi tage Christian Bluff bagefter. Yes. Jeg er projektleder i en dansk erhvervsklynge. Min tidligere erfaring som fysioterapeut faktisk i 12 år. Jeg er lidt mere her for at snakke om samarbejde, så må vi se. Jeg tror, jeg har et lille indeks senere. Det tænker jeg, det er det, jeg har, Lars, ikke? Det er godt. Christian Bluff?
Du var der lige før, så jeg ved, du er der. Ja. Hvis du finder dit kamera og din mikrofon, der var i hvert fald kameraet der, Christian. Men ikke din mikrofon. Det lader til, at du er frosset. Vi prøver lige med Susanne Nemholdt, og så ser vi om ikke, at vi får Christian tilbage igen. Ja, hej, jeg hedder Susanne, og jeg er ansat på Kommunikationscenteret i Region Hovedstaden. Det, der i gamle dage hed Tale- og Høreinstituttet. Jeg er uddannet audiologopæd fra Københavns Universitet, og er også organisk psykoterapeut. Og så har jeg mange år arbejdet med voksne med tinnitus og hørenedsættelser og lydfølsomhed, og har lavet Ph.D. omkring danske børn og unge med tinnitus og lydfølsomhed. Spændende. Simon Hansen. Yes. Hej, jeg hedder Simon, og projektleder for et projekt under noget, der hedder Ramsdal, hvor vi har borgere med bande-rocker-relation og selvfølgelig en masse andre problematikker sideløbende. Og et projekt i Roskilde, hvor vi har minoritetstruede unge fra 18 til 30. Tidligere så har jeg været i form en baggrund fra sportens verden i virkeligheden, men også noget terapeutuddannelse inden for det neuroaffektive. Spændende. Christian Bluff påstår, at han er kommet tilbage til os. I'm back. Ikke genopstanden fra døde, tror jeg. Yeah. Men... Nej. Hej, Christian? Ja. Kan I høre mig? Ja. Godt, ja. Jeg hedder Christian Bluff. Jeg er professionel kunstmaler, færdiguddannet kunstterapeut, og har en lang erfaring også blandt andet med facilitering af innovation og kreativitetsworkshops i virksomheder. Glimrende. Anne-Mette Sleiman. Det må være mig. Jeg er uddannet socialpædagog for 100 år siden og skolelærer for 300 år siden og uddannet psykoterapeut. Så arbejder jeg i Varde Kommune som supervisor for socialchefen og vores ældrechef af deres personale. Og ved siden af har jeg mit eget firma, hvor jeg kommer rigtig meget i psykiatrien, er fast supervisor på retspsykiatrisk her i Esbjerg og bor i Ribe, men i Esbjerg og også i distriktspsykiatrien. Spændende. Nina Skrøder. Hej, jeg hedder Nina, og jeg har en kandidat i socialarbejde, hvor jeg har specialiseret mig i udsat børn og unge. Og jeg arbejder i en NGO, der hedder Headspace, og der hører jeg til i Hjørring-afdelingen, ja, som ungerådgiver. Spændende. Helle Norvin. Hej. Jeg sidder i Aalborg, og jeg er ude for at blive den terminologi for 100 år siden uddannet cand.mag i kommunikation. Har i mange, mange år arbejdet inden for beskæftigelsesindsatsen i jobcenter og jobcenterlignende regi, men er nu psykoterapeut, MPF, og har min egen klinik. Men har tidligere for mange år siden arbejdet ind i, dengang man arbejdede med sundhedsfremme, på sådan et europæisk plan. Så jeg tænker, det lyder som om det her projekt, det er sådan næste step i det, at man vil sådan udbrede altså nu den mentale trivsel. Ja, det var kort om mig. Tak. Tom. Din mikrofon vil ikke være med endnu. Nej. Det kan være, at din mikrofon slet ikke vil være med. Nu? Der var den. Okay. Jeg bor i Aarhus. Jeg er uddannet cand.mag i filosofi og psykologi og psykoterapeut. Jeg har arbejdet mest med organisationsudvikling. De sidste 10 år primært på plejehjem, hvor jeg har hjulpet ledere og medarbejdere primært med at mentalisere bedre.
til dels indbyrdes, men også i forhold til borgeren selvfølgelig. Konflikthåndtering har i høj grad været mit fokus. Spændende. Tak, Tom. Lone Mikkelsen, du ser ud som om, du kører i bil. Så hvis du kan ryste på hovedet og tænke, nej, du vil hellere komme senere. Ja? Jeg kører ind til siden, jeg havde ventet. Så jeg kører lige så langsomt her, fordi jeg er færdig, hvor jeg var. Jeg hedder Lone. Kan I høre mig? Ja. Ja, jeg hedder Lone og bor i Nørresundby ved Aalborg. Og har været uddannet psykoterapeut i 12 år. Har min egen klinik og arbejder som ekstern aktør for diverse kommunale opgaver som familiebehandling, overvære samvær og en del mental trivsel ved unge og hjælp til gennem hurtig rådgivning. Paragraf 66, hvor man kan få en hurtig psykisk vurdering, hvis man ikke kan vente i psykiatrien, fordi de har mange ting at døje med. Det var det om mig. Det er klart. Tak, Lone. Tak. Og fortsat god kørsel. Forsikret Jo, kørsel, tak. selvfølgelig. Jamen, Ja. jeg er med på højtaleren, så jeg føler godt med, Det er men godt. jeg kunne bare ikke deltage sådan. Nej. Tak. Heidi Skriver. Hej, jeg hedder Heidi. Jeg har baggrund inden for arbejdsmiljøområdet, hvor jeg har arbejdet i mange år, men er i dag selvstændig psykoterapeut og er også ADHD-vejleder, så min målgruppe er primært sendiagnosticerede voksne, som jeg arbejder med, og hvordan man tilgår neurodivergens ude på arbejdspladserne, også sådan med et arbejdsmiljøperspektiv på os. Spændende. Så er der Mette. Der er ikke et efternavn her, Mette. Og vi har en del Metter. Mette. Men det kan være, at du ikke kan høre mig lige nu. Men ellers, for du har ikke et kamera på. Lad os prøve med Sanne Luna. Ja, hej. Hej, jeg hedder Sanne Luna. Jeg er selvstændig psykoterapeut, hvor jeg primært har arbejdet de sidste mange år inden for interkulturel udveksling og interkulturel læring. Så mit primære arbejde er undervisning og supervision på nuværende tidspunkt, ledelse og medarbejder. Og så ved siden af, eller samtidig læser jeg en kandidat på Aalborg Universitet, læring og forandringsprocesser, hvor jeg selvfølgelig og naturligvis er optaget af at sætte mental sundhed på dagsordenen ude i samfundet. Ja, det var det. Ja, glimrende, Sanne. Det lyder godt. Og ja, endnu et perfekt puslespilsbrik. Eva. Hej, jeg hedder Eva, og jeg er psykoterapeut, men jeg er kandidat til lingvistik og lærer russisk og fransk, men det var lang tid siden. Og jeg har min eget praksis, og jeg er også tilknyttet til Kvisten. Så jeg bor i Brande, og jeg kommer til Middelfart. Og jeg kommer også fra den internationale virksomhed verden, så den continuous improvement og processerne og projekt rigtig god vent. Så jeg kender dig Det rigtig. er der evigt og vedvarende brug for. Ja. Barbara. Tak. Er du? Ja. Kan I høre mig, eller? Det kan Jeg har haft lidt problemer med teknikken. Bare sådan i kort, så vil jeg præsentere mig som praktikant hos Nordic Wellbeing Academy. Og vi vil sikkert mødes på fysisk ude på de forskellige venues. Og eventuelt også over mailen eller telefonen, hvis der er nogle praktiske opgaver, I skal have hjælp til. Det har i dag jo for eksempel demonstreret, så det er der selv i en moderne verden. Birgitte Martini. Ja, jeg er en af psykoterapeuterne, og så ud over det er jeg stresscoach og har arbejdet en del med gymnasier, fordi jeg har en baggrund der for nogle år siden, hvor jeg arbejdede med trivsel, primært på lærerværelset. Og så er jeg frivillig i sådan facilitator af selvhjælpsgrupper i det, der hedder Selvhjælp Aarhus. Og jeg bor i Aarhus og har privat praksis der. Ja,
Ja. Therese Jarset. Jeg hedder Therese. Jeg er oprindeligt uddannet socialrådgiver og arbejder som socialfaglig konsulent og socialrådgiver i et privat firma, som laver konsulentydelser for kommunerne. Og så har jeg en psykoterapeutuddannelse og har selvstændig praksis ved siden af med individuelle klienter og parterapi, og har også en seksologisk overbygning til min psykoterapeutiske uddannelse. Spændende. Tina Bjørn. Ja, hej. Jeg holder også til i Aalborg, ligesom andre. Jeg arbejder som psykoterapeut, familieterapeut og parterapeut, og så er jeg supervisor. Superviserer personalegrupper inden for sundhed og plejesektor. Min baggrund er sygeplejerske. Jeg har specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje og har været i børne- og ungdomspsykiatrien i 25 år. Det er lidt vildt, når man siger det, at det er så mange år. Men jeg har været selvstændig i 12 år nu, så jeg glæder mig meget til det hele. Spændende. Tina Flakker. Ja, hej. Jeg hedder Tina. Jeg har en baggrund som sygeplejerske og arbejder i dag som selvstændig coach og psykoterapeut. Både for private, men også for virksomheder med noget ledelsescoaching. Så laver jeg lidt frivilligt arbejde for Psykiatrifonden, hvor jeg er rådgiver, og lidt for Alzheimers Foreningen, hvor jeg har et par pårørende grupper. Jamen. Annette Skjødt. Ja, hej, jeg hedder Annette Skjødt, og jeg har mit eget firma, der hedder Din Indsigt, hvor jeg primært går ud og superviserer medarbejdere og underviser medarbejdere på plejecentre. Jeg laver on-site observationer, jeg laver foredrag og den slags ting. Og så en gang imellem, så har jeg nogle klienter her i min egen praksis. Min grunduddannelse, det er, at jeg er sygeplejerske, og så har jeg været leder på et plejecenter, og jeg har demenskoordinatoruddannelse og den emotionsfokuserede terapeutuddannelse. Men jeg er på Sjælland, så jeg er ikke en af de mange, der er over i Sjælland. Nej, der er bestemt intet med at bo på Sjælland. Det tror jeg, vi også kommer vi videre til AFAF. Hej. Ja. Jamen, jeg er oprindeligt uddannet jordemoder, har arbejdet som jordemoder i lidt over 17 år. Så har jeg taget nogle efteruddannelser som sonograf, hvor jeg scanner de gravide, og jeg har også taget uddannelse inden for fertilitetsbehandling. Jeg er også uddannet kostvejleder. Men for 2 år siden, der tog jeg en lidt anden drejning og valgte at starte på Roskilde Universitet, hvor jeg i dag læser kandidat i socialpsykologi og læring. Lige nu er jeg i gang med mit speciale, som jeg bliver færdig med her slut juni, og jeg har specialiseret mig inden for organisationspsykologi, lederskab og trivsel, og skriver speciale om ledertrivsel. Ja, det var det. Spændende. Så har vi Catherine Walker. Hej med jer, jeg hedder Catherine. Jeg sidder i smukke Vejle i Skagen. Jeg er uddannet lærer, det har jeg været i 30 år, og jeg har undervist børn, og jeg har undervist unge, og jeg har undervist voksne. Og de sidste 3 år, der har jeg været fuldtid i min egen virksomhed, altså selvstændig, hvor jeg har haft individuelle forløb, familieterapi, men også individuelle forløb, blandt andet i naturen. Jeg har faktisk læst familieterapi sammen med Nina, og jeg har også en anden tidligere kollega, der hedder Marianne, som også er til stede. Hende har jeg undervist med i skoven. Jeg har været ved Røde Kors, hvor jeg har undervist voksne også, og har sådan en særlig interesse for det psykoedukative i forhold til PTSD og traumer. Og ja, det var nok. Det var det hele. Jeg sælger sociale ydelser til kommunerne. Jeg har individuelle forløb her i min praksis og familieterapeutiske forløb, men jeg lever af at sælge sociale ydelser til kommunerne inden for de her specielle krydsfelter, som jeg har bevæget mig i gennem de sidste 30 år. Spændende. Og dermed formåede vi både at demonstrere det store
spænd, der er mellem jer. Det er rigtig nok, at ordet psykoterapeut blev nævnt mere end en gang, men det er jo dog også fantastisk at vise, hvor forskellige vis det bliver brugt. Og tillykke i øvrigt kollektivt. I har lige formået at komme igennem en 20-minutters test på menneskelig tålmodighed, og i øvrigt også tror jeg, I slået en verdensrekord, trods alt, på at få så mange mennesker til at præsentere sig selv på så kort tid. Det er ikke i Guinness rekordbog endnu, men det kommer det nok. Men nu er der så en enkelt, som vi ikke har fået præsenteret, og så kommer vi til at slå over i kortvarigt i engelsk igen. Fordi vi har også Sophie with us. Sophie, I saw you before, so I'm if here. you would also present yourself and then tell us a little bit about your work. I know that you've actually gotten to experience a part of a taste of the EU Prominence experience yourself, but you also work in Denmark. I do indeed. Thank you. Nice to meet you all. I followed very small parts of your introductions there. It was very, very much testing my Danish skills, but I got bits of it. So it's a real pleasure to meet you all today. My name is Sophie Prober. I am the global program lead at Headspace Denmark. Despite working in Denmark, I'm not from here, obviously. I come from Australia originally, but I've been living here for about a year and a half. And as Lars said, so I met Lars and Nina on one of the exchange programs as part of the EU Prominence. So we spent a fantastic 2 weeks together in relatively sunny Barcelona back in February. And it was just a really wonderful experience to learn more about the different approaches across Europe and the way that different countries and different people within each of those countries are addressing all different aspects of mental health. But Lars and Nina have asked me to come here today and just talk a little bit about my work at Headspace. I'm hoping that some of you here, or maybe even many of you, might already be familiar with Headspace Denmark. And we're also lucky to have one of the youth counsellors from one of our centres here. So Nina, I can't see you on the screen, but feel free to jump in at any point during this if you have something that you want to add from your experience of actually working in a centre. Is it okay if I share my slides? I think so, yes. I think we'll just need to, there we go. Ooh. No, I need to be an organizer or presenter to be able to share, apparently. It will not let me. You can either send them to me, Sophie, or you can, yeah. I can fly without slides, and then what I'll do, I'll send them to you after. So if anyone wants to have a look at them later, then you can do. And once I'm finished, I'll put our website in the chat as well. So if anyone wants additional information or anything like that, then please go to our website. But for anyone who's not familiar, yes, do we have a question? Susanna? No, I just wanted to say to Lars that I think it's possible that you could direct the ownership of sharing slides to Sophie, as you are the administrator. I think I already did. Can you please check again, Sophie, if you can share the slides? Because I had the same thought, Susanna. Thank you. So can you please check, Sophie, if you can share the slides? It's still saying that I don't have permission to, for some reason. I think maybe Valbona is the only one that had the godlike power. I made Sophie a presenter, and she should accept the notification. It's working now. Yeah, Give me great. 1 second. Yes, there we go. You can see that? Yeah. Fantastic. Okay. So I'm going to just give you a brief introduction to what Headspace Denmark is and how we work. And then I'll talk to you a little bit about some of the international work, which is where I'm more involved. If you have questions throughout, please just raise your hand and I'll try to come to them. I'll also pass on my email address, so you're welcome to come back with further questions in the future if you have them. So Headspace Denmark is designed to provide a free and really accessible early offer for young people who might be experiencing some type of challenge with their well-being.
There's no need for them to have a diagnosis or even meet the threshold for a diagnosis. The point of Headspace is to be so early in their experience that we're able to provide some low intensity support and actually prevent them from becoming more unwell and from their mental health challenge from having a longer lasting impact on their life. It's really focused on what is important to the young person. So every conversation that we have is driven by what exactly it is that the young person wants to talk about. And as much as possible, we try to focus on exactly that so much rather than falling into this need to kind of work within the structures of the system. So we have no eligibility criteria, for example, aside from sort of age. Young people should be aged between 12 and 25. But if a young person comes to us to seek help, we will never say you're not unwell enough or you're too unwell before they can actually get help. We will, of course, also help young people to access other types of services if we think that that's something that would help them, but we can sort of walk with them throughout that whole process. And just because I'm from Australia, so I have to make sure it's noted, Headspace Denmark was inspired by an Australian service of the same name, which was set up in about 2007, I think. But the Danish model is quite different. The Australian model is a little more clinical in nature. So there are three main components to what Headspace offers in Denmark, with lots of additional smaller projects that sort of integrate within this. The main core offer that we have for young people is our counselling. So we have a walk-in service. Young people can just walk into a centre, they can book an appointment online, or they can give us a call. It's free, no waiting time. And the thing that is quite unique about Headspace Denmark is that all of our counsellors are volunteers, and they're what I call lay counsellors. So they don't need to have a qualification in psychology or social work or some other kind of clinical background. They can come from any background in life, but we train them in a specific counselling method that has actually been accredited in Denmark, so we know that it works. But what it means is that we're not relying on the very stretched clinical workforce, of which, you know, you are some of those here in the room today. And as we know, the demand for your types of services is increasing. And so we hope that Headspace is a way of broadening out the workforce in order to spread young people around the system a bit more, so that we're not relying just on this small group of clinical professionals. And actually, we have anecdotal evidence from some municipalities that what that means is that the more clinical services are reserved for those people who actually need more of a clinical intervention, while young people who just need a safe and trusted person to talk to are able to come to Headspace, and we sort of keep them out of that system. Am I the only? No, I'm not. I won't bother with the admitting people if they pop up now. The second two components of Headspace, first we have the Headspace Outreach Program. And so this is where we go into schools and youth clubs and anywhere else that young people spend a lot of their lives. And we run workshops, basically. And so this is about being able to actually promote well-being, promote help seeking, really sort of intervene with young people even before the point that they actually need someone to talk to, in order to try and build resilience and skills in young people. And it also gives them some skills for how to support their peers. So if they have a friend who comes and talks to them about something that's going on for them, then it helps them to feel equipped and capable to have those conversations. And of course, this also serves as a really important promotion pathway so that young people know about the Headspace offer, so that if they are thinking, oh, actually, it would be really good to talk to someone about what's going on in my life, then it's a nice sort of soft entry pathway into a Headspace centre. The last component here, Headspace Family, is the newest part of our Headspace offering. It is a pilot at the moment, so it's only offered in 5 of our centres at the moment. But this really came about from the understanding that if you're working with a young person, there is a lot that you can do when you're working specifically with that young person, but the environment that they live in has such a big impact on their well-being. And one of the most common things that young people come to us to talk about is their relationships with their family. And so we can actually be much more effective if we can support that family as a whole.
And so in the Headspace Family Program, we can offer individual counselling to family members of a young person who's experiencing a mental health challenge. We can offer family counselling, so that's where we bring multiple members of the family together. And then we also have peer group sessions where members of multiple families who might be having a similar experience can come together and get that sort of peer validation from each other. And the Headspace family is a mix of both professional counsellors and also peer volunteers. So in Denmark, we currently have 38 centres and we are about to open a few more. So as you can see, we have reasonable coverage across the country. For young people who live in an area that they don't have good access to a Headspace centre, we do also have an online chat service in order to try and increase that geographical coverage. We opened in 2013, and since that time we've had over 100,000 young people who've come through for sort of individual counselling, and then over 500,000 who've participated in some of our outreach activities as well. And we've spent a lot of time and a lot of energy on building up a really strong volunteer network. So across the country, we have over 700 volunteers who are supported by about 175 staff members. Who are these volunteers? There's a real mix. As I said, there's no requirement for them to come from a particular background or have a particular reason for wanting to volunteer with Headspace. We tend to find that a large number of them are students. Unsurprisingly, they might be studying psychology or social work or a similar profession and would like to gain some practical experience of actually working face-to-face with young people. We also have a lot of senior volunteers who may have retired from their professional careers, but they still have a lot of energy and a lot of interest in being able to give back to their community. And then we have a whole range of other people who are motivated for all sorts of different reasons. Of course, when we're working with A, volunteers, and B, people who don't have a sort of professional training and background in clinical work, the structures that we have around those volunteers becomes really important. So we have quite a comprehensive way of training, coaching and supporting volunteers that includes online modules, a face-to-face training program, mentoring from other volunteers. Before and after each counselling session, we have a briefing and then a debriefing with a paid counsellor. And this is a really important space in order to make sure that the volunteers' wellbeing is also being supported, that we can explore any other needs of that young person. So we might have a conversation around, would they benefit from another type of service as well? Are there any risk or safety concerns that we need to consider? And is there anything that we may need to report? And then it's an opportunity also to provide feedback to the volunteers so that they can continually improve in what they're doing. And then we have supervision and different sorts of social events to build up that volunteer community. And the other thing in our counselling model that is perhaps a little unusual is that in each conversation with a young person, there will actually be 2 volunteers instead of just 1. And this achieves a few things. It helps with the training and the development of volunteers because they can learn from each other. It helps with the safety as well, that we never have one volunteer sitting alone with a young person. If, you know, something that is risk related comes up or something, then they can support each other in order to manage that situation. But it also creates an environment in which the young person can receive multiple different perspectives. So often we might have one younger volunteer and one older volunteer who brings something different into that conversation. And the last part, which surprised me, to be honest, because I think my first reaction when I heard that there were 2 volunteers was that if I were a young person, that might feel quite overwhelming to go into a room and then there are 2 people who you have to sort of talk about something very vulnerable with. But actually, it can create quite a
a bit of a softer environment in a way, because if the young person is not feeling super confident or comfortable talking, the two volunteers can have a bit of a conversation and just slowly bring that young person in as they sort of warm up and become a bit more comfortable in the room, rather than it relying on that young person contributing to the conversation immediately and being able to articulate everything that they're feeling. So it can be a bit of a softer entry for them. In terms of the young people who are coming to Headspace, so it's open to all young people aged 12 to 25. The average age last year was 18. Most young people are coming to an average of 5 sessions in total, which has increased over the past few years. There's no requirement for them to come for a certain number of sessions. It's entirely up to them how much they would like to come. And there's no maximum either, unless, you know, obviously if we get to a point where we recognise that this is probably not helping, there might be a conversation about it, but there's no limit on the maximum number of sessions that they can have. And we're really glad that young people tell us that they have a good experience coming to Headspace. They feel seen, heard and met by the counsellors. And you can see here the top 5 topics that young people came to talk about last year as well. So as I said earlier, relationships with family are a really common one, as are relationships with their friends and partner, everyday kind of managing their life sorts of things, worry, insecurity and anxiety, and education and employment. I'm not going to go through this whole slide, but this is just to say that there is a very large impact evaluation of Headspace that is underway at the moment. We're waiting on the first results to be officially published, but what we can say from the early results is that we are seeing really good outcomes. And one of those is measured by the WHO5. We can see that there is a statistically significant improvement in well-being, and this is done with a control group. So we're comparing young people who've come to Headspace to those who have not come to Headspace. And as well as the evaluation showing good results, Headspace is becoming increasingly recognised internationally. So the first document on the left there is the service guidance from the WHO, which came out in 2024, I think. And this really talks about the role of this lay counsellor type of approach, where task shifting is what the WHO calls it, moving some of these responsibilities onto people such as the Headspace volunteers who may not have a clinical qualification, but they can still provide a really meaning support service to young people. And the second document on the right is from some of our colleagues back in Australia who work for Orygen, which is the largest youth mental health research organisation in the world. And they have documented the approach that we use here in Denmark and included some considerations for its adaptation into other contexts. And that's where I come in. So because of this increasing interest in the model and the approach that we have in Denmark, we set up an international team in mid-2024. It's myself, my boss, Nina Moss, who those of you who are coming to the Copenhagen basic training will meet Nina. She's going to come and present a little bit more on Headspace in that particular session, and one other colleague. So we are a small team, but our job is essentially to take some of the learnings from Headspace and its implementation here in Denmark and build the capacity of other organisations in other countries and other communities to adapt our model into their context, essentially, so that we can expand the reach and support as many young people as we possibly can. And so the first, a few other countries have actually already adapted Headspace over the years. So the Netherlands, Norway and Iceland also have their own versions of Headspace that was inspired by us. But since our team has started, our biggest project has been with Ukraine. So the First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, came and visited Headspace Denmark and identified it as a model that she thought could work really well to support young people who are living in Ukraine and experiencing all of the challenges that come with living in a country affected by war, but also experiencing all of the other challenges that come with being a young person, so bullying and social media and family challenges. And so we've had a partnership with them for
about a year and a half now, almost 2 years, where we've supported them to essentially adapt the Headspace model into the Ukrainian context. And we're really excited that they've now opened 4 centres in 4 different cities in Ukraine, with 2 more to come. And so far, it all seems to be going really well. As well as supporting other countries to adapt and implement the Headspace model, we also want to make sure that we're learning from what is happening all around the world, because we can also improve what we're doing locally. So we are building a network of service providers internationally who are working in youth mental health and creating some platforms. We've run a few workshops. We're planning to run some online sessions where we will just be able to facilitate the sharing of knowledge among each other so that we can kind of continually improve what we're doing, brainstorm ideas to solve some of the shared challenges that we're experiencing. We collaborate quite closely with our Nordic friends, Headspace Norway and Iceland we work with very closely. And we also have some work we're doing at the moment to improve the mental health of young people in the workplace. And again, we're collaborating with some of our international partners on that. And the last part of our international work is just doing some advocacy work to try to increase investment from governments in civil society offers such as Headspace, and to advocate also for the role of these types of lay counsellor approaches, and to advocate for the fact that they can really complement existing mental health systems and provide a different type of support to young people, but that can often be a bit more responsive and act really early, thus, as I said earlier, preventing young people from actually needing to progress into the full psychiatry system. That's me. I hope I managed to get that down in about 10 minutes. Does anyone have questions? Thank you so much, Sophie. I think, though, we need to be going along. There will be time for questions, and we will forward questions to Sophie, and Sophie's slides will also be forwarded to you, so on. And then, sadly, Sophie, I'll switch to Danish again. All good. Nice to meet you all. You need a crash course in Danish. Well, not that you don't get that every day, but still. En af pointerne med EU-ProMens-kurserne i det hele taget, og det er også derfor Sophie er her, det er jo, at vi er jo ikke begyndt at starte fra at være født i går. Der er rent faktisk gode initiativer rundt omkring. Og en af de ting, som vi også gerne vil med de her kurser, og som Sophie ganske rigtig nævnte med hensyn til Nina Moss, det er at prøve at få nogle af de her frem i lyset, både specifikt til jer på de enkelte kurser, men også på bredt i det hele taget på tværs. Så derfor er der så også nogle gæstetaler, der kommer med på de forskellige kurser. Her er det Sophie, der var gæstetaler, i hvert fald en af gæstetalerne i dag. Lige straks kommer vi faktisk også til at høre et kort indlæg fra Christian Boring, som vi jo mødte tidligere, som også taler fra Danish Life Science Cluster, hvor man arbejder med transformation og tværfaglig innovation omkring løsninger til mental sundhed. Men undervejs vil man desværre ikke kunne alle sammen møde de samme gæstetalere, men det gør det spændende, håber vi, at der vil både være gæstetalere fra professor Christine Sørensen, som er professor i sundhedskompetencer, måling af sundhedskompetencer, brug af viden omkring sundhedskompetencer til at designe sundhedsvæsenet på den ene eller anden måde, eller sundhedskommunikation for den sags skyld. Et indlæg fra Annika Svensson, der arbejder i Askovfonden, hvor det er jo så mental sundhed, især i forbindelse med forebyggelse af vold og sociale elementer. Et indlæg fra Vibeke Lubanski fra Dansk Psykoterapeutforening. Og deres arbejde med både at løfte faggruppen psykoterapeut, men også selvfølgelig vidensdeling på tværs. Så vil der være et indlæg, som vi hørte på før, fra Nina Moss, som jo igen fortæller noget om især den danske udvikling på området inden for Headspace Danmark, og hvordan det ellers så foregår. Så vil der være også et indlæg for den sags skyld fra Carolyn Bennett, som vil være på
på engelsk igen, de er der ikke kender Carolyn Bennett, så er hun Canadas ambassadør i Danmark. Og samtidig også tidligere sundhedsminister i Canada og ansvarlig for, hvordan man egentlig arbejder med tværfaglighed for mental sundhed i Canada. Og selvom der er langt til den første nærmeste kanadiske grænse, så er vi mange af os, der har opdaget i år, at Canada rent faktisk også er vores naboland. Det er bare et sted op på den anden side af Grønland, at man kan finde dem. Men Carolyn er samtidig også en fantastisk og meget energisk person, der arbejder for bedre mental sundhed i Canada og i Danmark. Så det kan nogle af jer også glæde jer til. Sidst men ikke mindst, så vil vi så i dag også få et godt indlæg fra Christian Boring, som er en af dem, som Christian var ganske før. Han er faktisk ikke psykoterapeut, han er fysioterapeut. Men noget af det, han arbejder med, det er at få folk til at arbejde sammen, således at vi kan fremme og bruge den tværfaglige perspektiver til at lave nye og bedre løsninger. Og hvis du kan finde dit kamera, Christian, og din mikrofon, så kan vi måske få lov til at høre lidt om, hvordan er det egentlig, at I arbejder med mange forskellige fagligheder, selvfølgelig for at arbejde med ting, der arbejder med den mentale sundhed, men jeg ved I selvfølgelig også, at I arbejder med andet i Danish Life Science Cluster. Men lige nu skøjter jeg, fordi du ikke siger noget, Christian. Ja, men jeg siger noget, tror jeg nok. Der var du. Det ja. Godt. Jeg er bare i tvivl om, at den står som kamera, og jeg kan stadigvæk heller ikke få lov til at dele slides herinde, men... Valbona, could you maybe assign Christian as an organizer or a presenter? Yeah. Super. Men jeg ved ikke, om det var fordi, at mødet var lidt længere her, at jeg faktisk alle lige nu er blevet sorte, både mig selv og alle andre, så det er... det tager vi med. Nej, jeg håber, altså jeg har i hvert fald, jeg kan se rigtig mange, så det er ikke så du kan se en masse, så det burde også være, du burde også kunne se mig. Ja, jeg kan se dig. Nå, okay, så du kan se mig, så det er vigtigst jo, at de kan se mig her, så kan jeg jo, som jeg antage, at går jeg lige ind her og sætter noget præsentationsvisning her. Jamen, det er godt. Så det var mig, der ikke kan se jer. Så jeg vil se, det var den forkerte, jeg tog. Der. Den der er præsentationsvisning. Kan I se noget præsentation nu? Så ser vi dine slides. Yes. Ej, og så kommer I over i siden, og så kommer der faktisk nogle ansigter på nu. Det var det. Det var bare det, der skulle til. Nå, jeg hedder Christian Boring, og jeg har lavet en præsentation lige, jeg har lige strukket sammen, og I må beklage, der er lidt en blanding mellem dansk og engelsk, fordi vi vi hedder Life Science Cluster, og det er jo sådan et godt dansk navn, men det er jo egentlig en klynge samarbejde. Jeg selv er baggrund af fysioterapeut, har været 12 år som selvstændig fysioterapeut og underviser i fysioterapi, og valgte så, som jeg også hørte, der var en af jer andre, der havde taget en kandidat i en senere alder, og kom over at være lidt mere i det her klyngesamarbejde, som reelt set handler om, at vi får offentlige og private firmaer til at samarbejde. Så derfor synes jeg lidt, jeg vil tage jer på en lille fortælling omkring, hvad det er, vi er, og hvad det er, vi laver. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender til det, men det er jo, vi arbejder i det der, både helt oppe på et strategisk niveau, prøver at få samling på, hvad kan man sige, politikere, agendaer og så videre, men også prøver at komme helt ned på et helt lavpraktisk niveau om, hvordan og hvorledes kan vi rykke en enkelt virksomhed eller en enkelt, hvad kan man sige, bruger, der skal noget sammen med altså få rykket en agenda helt ned på brugerniveau. Vi bruger noget, der hedder en butterfly-model, og grunden til, at vi ligesom bruger den, jamen det er, fordi vi har det her, vi kalder triple helix, som er vidensinstitutionerne, offentlige og private virksomheder. Det er ligesom det spænd, vi arbejder i. Og på jeres, eller på min her venstre side, så kan I se, at det er jo mennesker, vi skal have samarbejde. Så hver gang, at vi skal have folk, så skal vi finde ud af, jamen, hvordan kan vi komme til næste trin på den højere skala, som er sådan en business, hvor man siger, jamen, hvis du starter med en forretning og skal finde ud af det, jamen, så har du først fundet ud af, jamen, er der overhovedet behov for det, du laver? Det er teknologi, eller det, du gør, hvordan får du det til at virke? Og hver gang man skal skifte fra et niveau til et niveau, så har man ofte brug, i hvert fald i vores her, men når det er virksomheder, jamen, de har brug for at lære nogle nye at kende, og de har brug for flere penge. Og som Lars også sagde, jamen netværk er en stor ting, og det er det jo for ligesom at møde med de her mennesker. Så jeg vil ligesom lidt snakke den vej ind,
Inden for life science, der er det et relativt stort økosystem. Her har jeg bare taget et udsnit af dem, vi lige samarbejder med for at forstå det. Det er et kæmpestort virvar, og der er også mange komplementerende af hinanden.